potete dire di che faccio nella vita? Oh, sono stata paesano, agricoltrice. Hai pas fait mon vida io. Mais qui compte des fois quand même la fenno du Ah, paysan? sans professione, Oui, come tutto il mondo, come tutto l'alfino. ufficiellement. Oui, oui. Ah oui. Ouais. E oui, perché era pas reconeguto, l'alfino des agricoltrici, des paesani là-bas. Era pas reconeguto de tutto. Ah oui, quand on demandait la retraite, io andai che facevo, sans professione, mi dire. E voilà, e come tutto, tutto pareil. Allora che avete lavorato tutta la vita. Tangai poquito, oui. Come tutto dagli, Et nous potete dire un po' le travail d'une fenno des Oh, paysans? come va di francese, che io a peu près la même, pareil. Le matin, dico che io abbiamo detto ouvriers, che io fa la soupe vite, e poi che io sono lo bestiale, che io sono il bac, io havia l'uomo, quand même, che faceva, ma che io non ho ancora di mosso, bene, e de foro, che io non ho di foro, e lavorare la terra, també. Mena la cavala, mena la vaca, la cavala, un tractor, enfin, ce che io fa. Che io diciamo sì, perché era un troppo per lavorare di lavoro, era un pacchetto. Et los parents erano paysans? E ero paesano, avevamo i WhatsApp, che non mi rirendo. Et di che facevano ells? E parel, come un'altra. Mais come produzione? E abbiamo qualche offerto, facevo musì d'agnels e poi de vedels. De limousines abbiamo tutto. Des limousines. Oui. Et vous, de votre époque? E parel, io, il mio papà era sarun. E abbiamo musì de també a lavoro. Io lavoravo in musì també, facevo ce che havia fatto. Ce che mi mandavo, e voilà. Ma sabia musì lavorare, che mi marideri, che mi mesem. Oui. Et le papa era roudier, on dit? Era sarun. Charron. Oui. Et nous potete dire un po' di che era quel travail? E beh, lavoravo lo bues, facevo dei rodos d'un copero, los rodos ferrados aquí, e facevo de voituras a Zabal, facevo de carris, facevo de tumarels, facevo de bruitos, facevo de tot, Treballava lo bues, el meu papà, oui. Et pour quel métier ça restait? Oh, puis après, io sai pas, que me marideri ne facevo musì, ma fem bastant, que era pla reduït, oui. Et vous souvenez de que travailliamo come bues? Oh, musì, va, io de castagnet, de garric, de ce qu'il y havia, Voilà. Que era come co. Et la maman abbia pas une auberge a così? Ah, no. No. De No. quattro fabre come co la fenno abbia une auberge? Ah oui, mais non, pas nosaltres, no. Et lo fabre era lui? Ici a Centres, Ah, oh. n'hi havia dues fabres, E travailliamo nelle routiere? E treballavo, les rodes que han fatto al bues, la venia a ferrar, sí, el papà amb el fabre. Que eren les rodes dels carris in copero. I après se fer les rodes in cautxú. Venia de rodes in cautxú, el papà. Veget un cambiament aquí. Qui ha fet un canviament, oui. Et per tornar al treball de les fennes, est-ce que avez conegut le temps de les coudre? Ah oui. Nous podes parlar d'aquest joc que era aquí quan facien, quan m'hi sonaven. Hi havia la moissonneuse lieuse, encara que era un progrés, E poi après que facien los closels di los cans, facien perduze, facien los closels. Poi après que portat a l'hostal, facien un planzú. Un gros planzú. Hi havia un bel fraire que lo sabia fare, los planzús, perquè calia fa com cal, altrament sa cosa fotia l'erte, calia començar, ma enfin, la cosa faccia pla. Puis après, ab d'un mes, un mes a miez, la machina venia per escudre. E aquí, allà, hi havia de treball, e calia fa un gran repais, també. Calia fa menjar tot aquell món. Oh, là.
Per exemple, nous podes dir un Paolo minut d'aquel giorno? Io sai pas, io di tutto, che io ho de pulezze, della pinge, del canale, di tutto, che io fa qua di tutta cosa, e poi facciamo dei legumi, e poi dei foassos, facciamo dei foassos da te, e dei pastisces, a me dei prunos. Ah oui, che era un gran repas, abbiamo del mondo, per scudere, io quello che portavo lo sac, che portavo lo blato alla graniesa, che era pas pulita, che era penibile, oui. E lo che gli ha volato la paglia da re, là là, e che era uno tornado terribile, ah oui. Et à la fille, alors un Paolo la festa, no? Ah oui, bien sûr, ma enfin, le lingement, que se tornava a començar per ells en la cosa de qualcun mai. E voilà, che era come che si faceva, tutto il mondo, ici, tutto il mondo. Et est-ce que sabes que si s'appellava che era festa de la fille de l'escudre? Oh, ma che era le scudre, voilà. Didion pas la Sulenco? Alla Sulenco era quando abbiamo accabato una raccolta, quando abbiamo accabato una raccolta di Tingana per fare la Sulenco. Era la Sulenco. Mais après, per les coudre, non, que les coudre, voilà. Non, je ne sais pas. Et din l'annada, il y avait d'autres occasions E hi havia l'almendegnos també, perquè hi havia almendegnos així. Facien de piqueta. Lui era vipre, saps? Qualque cop. I en fem, voilà. Anàvem a vendemmiar, una cosa de vesis, el vesis vell, oh sí, aquero gai, hi havia tot el món era content aquí. Et per tu a lo porc? Ah, que també, oh là là. Encore, per exemple, també, oui. Aquello, una tornado, dos tornados. Là, un souvenir terrible, io d'accordo. Oh oui, allora. Oh oui, facciamo de buone cose, Era buona la salsiccia, E loro gratus. Pa bus? Pensivi che era bus. Facciamo de buone cose, Ah oui. Et bus ses anat a Juda ou a Juda, je ne sais pas ce que c'est. A Juda, al monde per tu a lo porc també al besi? Un bus sì, anava del Bel Friday aquí. Voilà. Et là, il fait que faisait così las appellabus sur ces gars-là. Pareil, non, il n'y a pas de noms, Il n'y avait pas une trupière ou une mangounière, une basilière? Je ne sais pas, non. Il n'y avait pas de noms? Non, pas connaissance. Et il y avait des fêtes que faisaient comme quoi les porcs? Ah, il y avait une ici, Madame Jourdas, qui anava a fer de porcs, c'est le monde, sabia fer, oui. Ah oui, la tante de Georges aquí. Ah oui, elle a venguda, nosaltres da sovint, oui, cada cop. Et le tuaire? Ah, le tuaire, que era un tuaire de la commune, oui. Elle faisait pas caco. En aquell moment, que començava al mes d'octubre, fin d'octubre, a la fi de l'hivern, le monde tuava el porc, Et est-ce que avez ausit parlar de la costume del present? Ah oui, aquello d'un costume que t'avevo, oui, pensi, que hi ha pas mancat que un present amb el curat, un present al mestre, et puis il y a quelqu'un que nous avions fait plager, et puis voilà. Mais encore, que hi ha pas mancat, apreciavo, lo que avions le present. Ero pla contents, la vida. Et par exemple, de què era? Ah, un present que era un brave bocí de filet de porc, un bocí de budín, un bocí de fetge, et voilà, et bé, amb acord. Te podia presentar en la cola. Le curat menjava plat? Ope, era pla content d'aver son present, mais oui. Et bé, aquella com co, Et la langue, donc, l'occitan, l'avais toujours ausit? Oh oui, tot són. Mais jo, els meus parents, me parlaven bravament francès, bravament. Per exemple, els casals, així, me parlaven per tots els temps. Oh, com he canviat, Oui, allora, me parlaven per tots els temps, Tandis que els meus parents, el papa i la mamà,
Me parlavo francese amb la mia sorra. E la Memè també non parlava francese, pourtant la Memè era vieja, la nostra Memè també a lavori. Oui. E così si fa ecco? Non sai pas. Di una famiglia all'altra? Sai pas. Era pas la même E io avevo una cugina che a me suo nome parlavo pas trois ans fans e in sé si parlava francese. Allora si rende conto, quando arrivavo a scuola che si parlava, non sapevo pas parlare francese di tutto. Io. Au contrario del sol. Che era rigolo, sta cosa, eh? Voilà. E lo segala per vous? Oh, beh, avec tout son parallèle, une région que je ne sais pas, ma fait la cosa reverdita che mi veniva a come milieu, Le mondo è un milieu di lavorare. La sboria so più bella. Ah, beh, la sboria so più bella, perché je sais pas, le mondo ha un'altra façon di lavorare, Oui. Vous pensate che dei vostri tempi erano mai duri? Oh, ero dur, també si è caricato là, E pas dire che veniva pasto solo, Ni ma era ben pasto solo, Che travaglio pas non so per lei, Non si vede che travaglio, beh. E Voilà. est-ce che conoscete una canzonetta, una No, non te savi pas la cantare, un no. contino, non più. Un contino che conta Non savi pas, no. Pas gaire, non canti pas io, Et un proverbe? Non plus, je sais pas, Non, alors Comme même pas. passe. Non, comme même pas, mais ne soyez pas plein, non, d'accord. Bon, alors on va faire les mots. Eh bien, on va faire les mots. Alors, Per esempio, sabi che conosci qualcuno, e conosci quelqu'un che faceva l'Occitan, ah, un bel frate di mon nome, che è morto, Alban Casals. ah oh, Eh? c'est bien. Scrivió, è morta Alban, moriette in 2007, oui. E ha fatto dei libri in Occitan. Vous avez legit. Nous avons les era un frate del meu home. Era mestre de coro, puis ell ha pres la retreta, era un copine de Jean Boudou. Era un copine de Jean Boudou. Et est-ce qu'elle a écrit là au cou? Non sais pas, ma enfin, ho fatto bravament de libres. N'hai dos aquí, mais que solo mi lo sai pas les signes, ma scriure. Alors, on me donnait, je te les donne, mais je sais bien que tu les liras pas. Mais on me les sied, facevo de purit, e lo dernier che fet, e l'ho traduito in francese per accostat. Aquel d'aquí, oh oui, me abbia avuto bravamente prese per son, ho sapeva se l'aveva detto. Et, Voilà, aquello che vi voglio dire. et Boudou n'avait ça aussi par là? E Boudou, che era un copine d'Alban Casals. Era stata a scuola insieme. Era venuta ici a veure a centres, Boudou, quan era dels estudis. Era venuta ici, Boudou. E non dicevo che era bella in musì, Boudou. Oui, ma enfin, che era plein, il m'appelait, tot era plein, lo cantava plein, Alban Boudou, oui. E venguet aquí, a Crespin, quand inaugurèrent l'hostal de Jean Boudou, i era Alban amb la seva feina, oui, hi era. Ah, oui. Même on anava sovint a des réunions del grec de l'Occitan. Ruegat, oui. E hi anava sovint a les reunions Alban, bravament hi anava. E poi per esempio in per dir, ecco, si è finito. Vous savez si non puoi dire lingo? Oh, io me defendi. Me defendi in bau. È tutto? Ah oui, mais elle reprend. Io encara diria,